Shalom, shalom, igitondo cyiza bakundwa mu mwami, mwaramutse neza, Yesu nashimwe cyane, ndifuza gusangira namwe ijambo ry'Imana muri iki gitondo, riri mu itangiriro ibice 8 umurongo wa mbere, haravuga ngo Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge, Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama, haleluya. Muri iki gitondo Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rivuga ngo Imana igiye kukwibuka. Imana yibuka imirimo yawe, Imana yibuka imibabaro yawe, Imana yibuka ubuzima bwawe, Imana yibuka agahinda kawe, Imana iza ahantu wakingiraniwe, ubuzima bwa Nowa yari yarakingiranywe mu nkuge, Imana igitondo kimwe nyuma y'iminsi 40 iramwibuka, iramukingurira asohoka mu nkuge. Muri iki gitondo rero nshuti yanjye, sinzi ahantu umaze igihe kinini ukingiraniwe, yaba ari mu bibazo, byaba ari mu madeni, byaba ari mu ntambara zitandukanye ducamo ubuzima bwa buri munsi. Muri iki gitondo rero Imana igiye kukwibuka, Imana igiye kukwibuka, ikwibuka n'ubuzima bwawe bwose, yibuka urugo rwawe, yibuka abana bawe, yibuka umuryango wawe, ikwibuke n'aho utuye. Imana igiye kukwibuka mu buryo bwose, mu buryo bufatika n'uburyo bw'amarangamutima. Imana igiye kukwibuka muri iki gitondo, haleluya. Imana izi inkuge umazemo igihe, Imana izi ibibazo umazemo igihe, Imana igiye kuzana umuyaga wayo. Hari umuyaga w'ubutabazi ugiye kuza ku buzima bwawe, hari umuyaga w'ubutabazi uje ku kazi kawe, hari umuyaga Imana yohereje ugiye kuza mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu mikorere yawe, mu misengere yawe, impinduka y'umuyaga w'Imana, haleluya. Ngo umuyaga ku isi, Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama. Hari ibintu bigiye gukama ku buzima bwawe, hari amadeni agiye gukama, hari inzara igiye gukama, hari igisuzuguro kigiye gukama, hari intambara zigiye kurangira, hari umubabaro ugiye kurangira ku buzima bwawe, hari ibintu utazongera guhura nabyo ukundi, hari ibintu utazongera guhura nabyo ukundi. Muri iki gitondo mpanuriye ubuzima bwawe ngo Imana ikwibuke, ngo Imana igutabare, ngo Imana ikugirire neza. Imana igiye kukugirira neza nshuti yanjye. Humura, hari ubutabazi, humura, hari imbabazi z'Imana, irakwibutse kandi ikwibukanya n'abawe bose. Akira ubutsinzi, akira imbaraga, akira kunesha. Iki gitondo utere haleluya 7 z'ubutsinzi. Iki gitondo wirirwa uririmba uvuga ngo umwami arantabaye. Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimira kuri Imana igira neza, ndagushimira kuri Imana itwibutse, ndagushimira kuri Imana yibutsa abagabo, ndagushimira kuri Imana yibutsa abagore, ndagushimira kuri Imana yibutse mwene data unyumva, ndagushimira kuri Imana yibutsa urubyiruko, ndagushimira kuri Imana yibutsa igihugu cyacu, ndagushimira kuri Imana yibutsa imiryango yacu. Urakoze kugiye kutugirira neza, urakoze ko hari umuyaga w'Imana, umuyaga w'ubutabazi, urakoze ko hari ibintu bigiye gukama tutazongera kubona mu buzima bwacu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose, amen. Nitwa Pastor Muteteri Eugenie, inomero zanjye ni 0782560756. Waba ushaka ko dusengana, waba ufite icyifuzo, Imana iguhe umugisha, umpamagare tuganire, dusengane. Ugire umunsi mwiza.